Iya mon online. Cek ada muda kapi. Dia ngalah hasil dari dimbah nih. Iya muda. Reng bah melening datang kelarang reh. Selawah kayak sesuatu permen. Ya beri diskon. Diskon. Diskon besar-besaran. Ngalak check out. Corak soran kurir. Lepas. Saya keroki ibu resmi cek. Wah. Ampun pak, beni anu guna pak, guna kurongi rem pak. Cek laki guna pak, ampun pak. Apa saya resmi kelembian. Apa? Sampean anu apa apa ngembek senikah? Mungkin beni nyekel lah. Apa? Gula tak lampaui ngak tukang jekel kak. Wah. Raja nembian kiban gula. Tak kerbahnya kelembian gula. Gula trauma pak. Takut ketemu ben konsumen, saya tak ngerti kalau aku kurir. Mesen COD, tapi tak majer. Kurang tak sesuai. Oh. Kena. Sampean ni anu apa pak? Mak sampean sampai ngembek dek ni ke gudang. Beda pakai din gula ki. Oh, nggak tanya pakai. Saya sampai akan tanya ke dek nikah. Atas nama saya pak. Atas nama Ci Omar. Alamat tak Morsongai, dekat kandang ayam jago. Alamat kebulaban kandang aja. Area alamat apa kayak ngebel aja andi kandang aja. Sobung pak, pilih sampean mesan pak. Oleh ngeramun kira 5 menit nih. Sampean nih pak, bi gula sengku lau lele maare. Mangkan kun oleh 5 menit. Cek kun kurogi brumi, cek lah tanya paket sampean nih kak. Iya, cek rengki buru check out pak. Pas bener mau nyen kurir, aku langsung datang di gula ki buru. Oke, bon pak, gula terus pak, oke? Oh, oke. Deki, lebar kantor deki. Oke, keng apa pak? Ya, mohon pada lebih nak, sahabat gak gula ki. Aku dari kan teratur ngarah. Kau dengar pada lebih. Remem apa? Saya tak belok kiri, suruh belok kiri. Suruh kasok-sok orang. Nun, tanah kong pak. Nape? Tanya nape? Kamar mana bakoder? Oh, kon bakoder. Sampean lurus, pah belok kanan, pah bedoron toronan, kasa bedo somor jetin, calot cak sampean, bedo roma kasa, bedo bakoder kas. Oke. Terus bedo bak. Oke. Unak kanak setia. Matela ring sepo ajelan, tak mata tompangan. Padahal kok lah saya kayak tokot. Salah namun hanya tanya, atanya di tas sepeda, tak turunkan. Memenak anak setia, tak tuh tetap kram.
Paket. Assalamualaikum. Mau mereka kada. Mau mereka kada. Paket. Paket. Bah, mas sampean Rir. Rir saya bah. Sampean kan kurir. Masa aku lu manggil aku? Kan nyamanan Rir. Kurir sini ka bah. Cek sapesa. Giba. Kan jenis ka kamu orang bah mak tade. Cek begela gula selok-lokan bah. Ki gula nikah orang ah. Apa? Jadi sampean saya hanya membahas kotor. Bangke, anak Rir. Kurir pak. Benih Rir malolo. Mata bela begela pak cek sampean orang apa? Ya cek sampean kuna tanya Romana bakoder. Benih tanya orang ah. Aku cek lain apa? Gula mau kuk nyari roman sampean nih pak. Ya mau kukan gula Rir. Gula dikasih karo. Sekitar sekilo gula sekilan coko. Bimbian teh peta beri tompangan sekali. Bah, gula nikah kurir pak. Benih ojek gula nikah. Teti mon kurir pas tak oleh nyambi orang. Kang gula pada majer. Allah mun apa re. Mending tu ala karta ning lajen. Sejan lanceng urusan. Nikah bah, pak gitu bah. Mun kan tenggeng tak usah meli online na ba. Lang tak pelang chelen. Tak rengkok usaha nabu na. Tak rengkok la toa. Ke tak ot na tengah sake tok ot sake cetak sake. Sekapin sake lah. Aku. Ada pak. Ibu tua aku lupa. Pak le pas mare pak. Gula paham ke rumah kata. Kita ore. Iwan. Halo, Sarah. Mas, atanya paket. Din gula lele maare. Paket tak lem depak. Oh, ingki. Kantor banyak paket, sekitar kirim pak. Pas sabar, paket membludak di kantor. Jadi agak lambat. Jadi keng tak kirim. Cek lapor nala abit sila depak. Sana kabai, sampean jemput ke kantor mana bi terlalu lekas. Soalnya lakar membludak pak, kekurangan tenaga. Engkok ria majar ongkos kirim. Mohon engkok sing ngonin, baan usah majar engkok. Pokoknya kau tak mau tahu. Malam setia mau tak ada pak tang paket batal lagi. Nah, ebisnya bintang setong bingkok pengiriman deh. Kipas katina apa pak? Cek selain nikah pada full, kisah pak kade. Saya teraki pak. Pas saper pak. Pola tanorok kasih pengiriman laku. Dua apa? Pokoknya kau tak mau tahu. Kau tuh dapat deki tang di. Malam setia mau tak ada pak tang paket. Ebisnya bintang setong bingkok pengiriman deh. Jok mun oreng. Pas tak ngerti sekali ka kurir. Eri kan tak teruan sengkok si made lekas ka kon oreng. Paket tebing sebeng. Cek lekas sama nungsen online. Selada. Pos kocek jauh wargana offline. Jauh kun mecek lah datang. Selada alas.
Kun kayak udah rasanya lah datang ya. Paket Pak, yaudah Pak. Dulu. Mak aja. Abang gula tak mesen aja. Mesen lembi gula. Ambil nih pak gula. Nika pesan nampian nih Pak. Gula Ben- kun ngirim. Bani. Apa gula kun kurir Pak? Apa? Kun ngirim gula nikah. Iya pak orang kirim aja mau orang mesen lembi. Papiran lembian. Tahu pun papiran Pak. Pas video sekali dapat tepak Pak. Oh tuh karena mencok kapukang nih Pak. Tajam nih Pak. Saya tidak kasih setuju masyarakat. Saya biasa pesan online. Saya biasa mesen COD-an. Mun sampean tak ngerti dia ka COD-an, maka sampean cek mesen online. Karena mun pas salah apa kita sampean pas nyalaki kurir. Nah, kurir kan sakun koro pengirim. Jasa antar. Mun salah, atau ipa beli ya, maka sampean minta beli dek ka kurir. Karena mun pas sampean nika nyalaki kurir, nika benih masalah paket melolo, bisa nika menjadi masalah tengka sanika heading. Tak rengkok sana bu nak, tak rengkok lah tuh.